Pero no qanchisqa mana ni runata pantachinapaqchu, nitaq urmachinapaqchu, noqanchikqa humildadwan salvacionta presentana kashan, yachachina kashan Diospaq palabranta chiqanta, mana noqanchikpaq yuyayninchistachu parlananchis tiyan. Ari chayta yachachishallawanchikta kay apóstol Pedropis ahinata nillanta allinta yachakuychis kankunata sumaqta ch'uytata Diospaq palabranta willarinaychis. Pero kay Diospaq palabranta ñawrisqaykichis consejo apóstol Pedropta kashan ninka ihinata ñawpaq kaq carta primera Pedro ñawpaq kaq carta Pedro 15 kaq hatun t'aqaynin chunka qanchisniyu chiqyayninmanta ñawirisunchis. Kay primera Pedro 3:17 nisuman castellanopi, pero qhichwapiqa kashan 15 kaq hatun t'aqaynin chunka qanchisniyu chiqyayninpi nin ashwan waliq kanman allinta ruwasqaykichirayku ñakarinaykichejqa Diospa munaynin hina kaqtinqa manataq saqrata ruwasqaykichejmantachu Cristopis huchasrayku kutillata ñakarirqa jeqan kaqta huchasapasrayku wañurqa pusanaykichejpaq chayqamanta cuerponpi wañuchisqa karqa espiritunta kawsarichisqa karqa chay espiritupi rispa chay espiritupis Jesusman willamurqa. Bueno, a ver, kay chunka qanchisniyuqpi ninka hinata aswan waliq kanman allin ruwasqaykichejrayku ñakarinaykichejqa Diospaq munaynin hina ahina kaqtinqa manataq saqra ruwasqaykichejraykuchu Cristopi 15 kaq hatun t'aqaynin chunka fisqayuq chiqyayninpi nin sonqosniykichejpi Cristota señorniykichejta hina hatunpaq qhawaychej wakichisqapunitaq kaychej Diospi atinikuspa imatachus o yuyasqaykichismanta kutichinaykichejpaq. Pero kay palabrata munani sumaqta ch'uytata entiendinaykichejta wakichisqapuni kaychej dice apóstol Pedro. Allinta parlanaykichishpa ch'uytata mana pantachispa nitaq qampaq caprichoykitachu nitaq qampaq yuyayniykitachu sinoqa Diospaq palabranta. Ari ukuti ñuqa jovencitullaraq tukuchasarqaniña seminariota estudiaspa ichantaqa uk testigo de Jehovaqa hap'iykuwan niwan payqa qallariwan parlayta de que qankunaqa 15 Diosta yupaychankichis Espíritu Santoqa mana Dioschu nitaq Cristopis Dioschu sinoqa tata Diospaq ruwasqan Jehová chayllata paykuna creenku mana creenkuchu Cristopi nitaq Espíritu Santopi nitaq creenkuchu almapi. Noqaqa tumpaya chasqayraykuqa sinchita qaparini ari mana qankuna herejes kankichis mana Diosta qisachashankichis ma creenkichischu Espíritu Santopi mana creenkichischu Cristopi nitaq almapi nitaq infiernopi imatataq qankuna entonces predicankichis nispa noqaqa sinchiman parlarisarqani. Payqa astawan piñarikullantaq casi maqaykuwan noqataqa noqa jovencitullaraq estudiantesitullaraq karkushanipis pero machito karqani ari. Entonces chayman q'askaykamuwan uk misionero don Ken Fowler kunankama yarikuni profesor ni karqa asbihituña karqa payqa thasnay qallariwan noqataraq noqata niwan pacienciallawan Julián ama piñarikuychu mana tukuykunichu iwalasun nispaqa noqataqa thasnurpariwan paytapas nillantaq disculpariwayku mana noqayku piñanakunapaqchu kashayku sino antes sutinchanapak Diospaq palabranta pisimanta pisi paypis thasnukapun noqapis y payqa oficinaman apaykuytawan sumaqta sutincharin Diospaq palabrantaqa imaraykuchus kay misioneroqa sumaq wakichisqa kasharqari sumaq llamanta pero mana piñarikuspa ni insultaspa ni imari
chayta makonqa kunichu yachakuni chaymanta phiñarikuspaka nipita ganaymanchu nipita señorman apaymanchu ari criticaspa paykuna huchankutta tukuy imaqa manapuni ganay atisunmanchu almastaqa hermanos ni wakin hermanos ninchesqa chaqantapuni mayachankuchu tapurikunku amataq nuqanchis pisipaq qhawanachu paykunata sinoqa antes pacienciawan sutincharina Diospaq palabra ninka hinata kunan noqa viejitoña kashani uyaririniqa para imatachus tapukunqanku chayta sumaqta uyarikushashpataq ña yuyashaniña ima versículo anchos o maynipichus Bibliata kicharisaq chayman hina kutichinaypaq ahinata ruani manapuni yarikuqtiyqa concordancia mansini wasanladitopi tiyan concordancia Bibliaspapa chaypi maskargoni imitatataq kunanqa yanapaykurisqa hermanutaqa ama umallaymanta kananpaqqa Bibliamanta kanantiyan nispaqa ahinata sutinchariyta munani animayta munani yanapayta mana astawan peqtuytachu nitaq noqa hatunchakunaychu tiyan yachasqayrayku mana noqaqa machu karparinaychu tiyan sinoqa humildadwan imaynata Señor ninchis Jesucristo pacienciakurqa tukuy laya runaswan wakinqa mana yachaspa tapukurqanku Señor pacienciawan sutincharqa paykunata pero wakinqa saqra runas chay fariseos escribas chaykunaqa tukuy parlasqanta pantachillata munarqanku lankuyta munarqanku imaymana sonserasta tapukuqkanku pero Señor ninchis Jesucristoqa manchay sumaq wakichisqa karqa paykunaq trampallankupitaq urbaq kanku mana nimaylatuman atexchu kanku paykunaqa salvakuyta imaraykuchus munaspa pantachillata chaypi tapusharqanku Señor taqa ichariya qankuna yachankichis chaytaqa tukuylaya formapi Señor taqa urmachayta hasta supaypis kinsa kutita tentacionman urmaykuchayta munarqa pero Señor ma urmanchu mana ni hayqa urmanchu mana atipachikunchu hermanos ni kay Diospaq palabrampi kay apóstol Pedropis sumaqta sutincharisham sonkosniykichikpi Cristota Señor niykichikta hina hatunpaq qhawaychik wakichisqapunitaq kaychik Diospi atinikuspa imatachus yuyasqaykichismanta sutinchanaykichikpaq nin imatachus noqanchis creenchis Diospaq palabramanta chayta sutinchanapaq wakichisqapuni kananchis tiyan nin hermanos ni ama qhella kanachu estudia hermanoy ñawirikuy waq librospis tiyan yanapitas tiyan Biblia sutin por ejemplo Biblia chayta sumaqta yachaykuna manejayta chayqa Thompson ninku yanapan obrerosta yanapan pastorista sutinchanankupaq Diospaq palabranta kallantaq Biblia MacArthur nisqa sutiyo chaypis sapa versículomanta sutincharishan uran laditupi chaypis walejyataq manapuni chay kaqtinpis waq libros sapa libromanta estudios tiyan Exodomanta, Hechosmanta, Mateomanta libreriaspi tiyan hermanos ni santikunapa manashka punichu valen pisari pero wakichikuychis nishan kay Diospaq palabrampi pikunata achari sutinchanapaq wakichisqa kananchis tiyan ama imatapis tuturpanallachu ama imallatapis parlarparinallachu hermanos ni como niykichis hina wakianqa tukurisonqa hasta waqarikuspa tapurikuanchis imaynatataq ruwasaq imaynatataq pero sumaq wakichisqa kaqtinchisqa atishun yanapariyta sapa conferenciapi maymancharsi ni noqaqa chay lugarespi hermanitosqa chimpaykamuanku tapurikuanku noqaqa señormanta mañarikuspa imatacha parlarikushan imachal necesitarninkasen chayman hina noqaqa ñapis yashaniña ashka versículosta leeniña estudianiña ashkata chayman waturini manapuni yarikuni chayqa concordancia toqpishaniña concordanciayta chayman hina cabalnimpi sutincharinaypaq hermanosta mana ima sonseratapis parlarparinallachu ari hermanos ni wakichikuna kashan ari enteramente preparado para toda buena obra nishan castellanopi
Timoteo ka pastor iglesia Efeso manta karka, Pablo ta consejero karka. Entonces happy ko na kasyan chay consejo ta hermanos ni. Chantapis ning iglesia primitiva imaray ko ta winyar ka askata. Sapadiya ning sapapon chay pay ko na ka nyawiri ko kanko ning Dios ta palabranta estudiari ko kanko. Chayray ko pay ko na ka manchay taponi yachar kanko sumakta Dios ta palabranta ka akinata hechos libro pinisayanta. Pero chungka kanchis niyo hatun takay ning pichungka niyo. Chiyay ning kakaning. Chay pikas yang winya ikaw sa kanko na pa Dios pa palabrampi. Ni janta ka ni janta sa kepanestaka hermanos ka tapon chay Dios pa palabranta nyawiri ko kanko leri ko kanko. Imay na kachakang hermanoy mana ongkonay ki pa man cuerpo iki sanuka nampah ka ni kokonay ki tiya bichari to taman ka desayunito almuercito senita mikunita largasun ki mana jauchia nampah ka cuerpo iki sumakta wakichi kunki zanti kunki o aiko kunki chis wasipi alimenta kunki chis kikilyan tatah almanchis ta alimenta na kasyang kalpacha na kasyang hermanos ni Sapadilla nyawiri ko na kasyang Diyos pa palabranta ka. Mana kaya kuspa, mana saikospa ni ima. Mana kaya kuspa mamas kawai korikusan ko wawitas ni. Kosa yung mikurikong ka kay mikunitata tukoy kusi yung wai korkong ko. Chanta ka mikurichisang mikuritengo ka kusikong. Mikuntatahayway ko ni mikurikong ko nespa mama ka kusiri ko siyang mikuchis kagray ko. No kanchis obreros Diyos pa kamachis ni. Kasi kunanchis tiyang may pachachos o hermanotas ut incharinchis. May pachachos waking ka ichas technikwas kanchis raiko pantachi munawanchis. Pay ko natapis ut incharina sumahyamanta mana pinyarikos pa ni ima. Sut incharina mana pantas ka kanang kopa. Hermano wanunay pikarkat. Manchay Contreras karka no kaka Sabado Domingo kani predica wanuni mang orurupiti akorgani chay pachaska. Tiempo ta chaypi yanapa korgani iglesia wanuni pi usemant chakar. Chaypi discutidor sapa mensaje pi contrata parlamo contrata y mata kasqa paykuna payka ña testigos de Jehová man pantachikuspankuya chantapi sabatistas wan pantachikullasqata ajina payka contra nokata ankaypi kurichay munaspa tapukuq pero pacienciawan contestajkani pacienciawan sotenchajkani a veces sapitallampi aperqojkani chaypi parlarikuqkayku y pisimanta pisaqa ukta convierte kapun chayqa payñataq kunanqa predicarin ari kusikuni chay almata ganasqaymanta warminta apamun wawasninta apamun iglesiaman kay pastor nega nispa noqatapis hatun charisawan pastor ne kayqa nispa pero paciencia kuni aska tiempota hermanos ne mana fácil chukarqa pero gracias señor man atipanchis Dios pa palabra wanqa tata Dios ninchis tukuy atiniyo hermanos ne paciencia wankanqa sut enchayaypuni Dios pa palabranta pero amata qhipakuychu yachakullaypuni yachakullaypuni astawan estudiakuy ñawirikuy Dios pa palabranta chaywan kutichinaykipak chaywan defiendekunaykipaq maypinkuna saqraman parlashanku falsa doctrinasta yachachiy munashanku chaykunata sut'inchanapaq qan wakichikunayki tiyan mana yachanki chayqa facilta urmanki hermanoy facilta umaykita perturbasunqanku facilta umaykita muyurpachisunqanku chantaqa imamanpis k'askaykusallanki qanqa mana hinachu hermanos ni sinch'ita sayaychis Diospaq palabranpi sinch'ita sujetakuychis Diospaq palabranqa ch'uyita kashan consejos jóvenes viejispaq esposospaq warmispaq abuelaspaq suegrospaq pero policiapi justiciapaq abogadospaq doctorespaq Diospaq palabranqa ch'uyta kashan tukuyta sut'inchayta munashan tukuyta yanapayta munashan Diospaq palabranqa ashka yachachiykunas kashan tukuypaq mana ni pi atisunmanchu niyta noqapaq mana kanchu nispaqa mana hermanos ni tiyan
yachaysapas runaspaq, mana yachaysapas runaspaq, tukuypaq kichasqa Diospaq palabranqa kunanqa libertad ninchis kashan hermanos ni Diospaq palabranta ñawrikunapaq waq nacionespaqa prohibido kashan carcelman apanku Biblias ninkota ruqarachinku hasta chejnipunku hasta hermanusta kay India ninku chayladupi iskay pachaq pastores obrerosta ruqaykuchisqanku Bibliata leesqankurayku pero noqanchis kaypiqa libertadwan leerikushanchis mana nipi noqanchista persiguishawanchischu provechana kashan hermanos ni kay tiempos mana unaypunichu kanqa hina ichas cambiakunqa mayachanchischu orakunalla Dios tatamanta mañarikuspa pero provechana tiempota apóstol Pablo nin Efesios libro nishan aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Haré sagra tiempos askamushan hamushan provechaichis tiempota estudiakuichis yachakuichis Dios palabranta chaywanqa mana Biblia llawan umaykimanta orqonki versículosta atinki willarita uqkunamanpis yacharichiyta Diospaq palabranta pero kanma wakichikunkichu mayachankichu chayqa mana ari ama qilla kaychischu hermanos ni obrero masisniyta noqaqa nini amapuni ñawpaqman lluqsinkichischu mana wakichikuspaqa wakichikunaykichis tiyan respeto tata Diosman y respeto hermanosman pikunachis uyariwasunchis paykunapaqa respetuwan wakichikuna preparakuna tiyan imaynatachari wayk'urikunku señoraqa mikhurichiy munaspa hinata noqanchispis obreros sumaq wakichisqa preparasqa kananchis tiyan Diospaq palabra nishawanchis wakichikunamanta ashkata concordanciapi tarinki wakichikunamanta preparado para buena obra nishan chaypiqa o sinoqa escudriñar las escrituras nishañataq chaytañataq mask'ana concordanciapi chaypi tarinki pacha mensajesta astawan sut'inchasunanpaq hermanoy entonces amapuni qilla kanachu mana mikunaypaq qillachu kanki yarqasuqtinkamaqa tiyaykunki pacha platuta mañakunki pacha mikhurikunki pacha ari mana ninki shayk'usqa kashani mana mikhuymanchu qilla kashani mana mikhuymanchu mana mikunapaq wapukanchis ari chari a lo menos huchalaqa kinsata wata mikun diapi aynapuni manoqa hucha nishanichu mikunamanta pero Diospaq palabranta mikunamantaqa wakichikunanchis tiyan hermanos ni imapaq wakichikuna kashan hermanosta kallpachanapaq yanaparinapaq visitasman rispa imaynata consejarishun yanaparisun chaypaq wakichikuna kashan wakichisqallataq kananchis tiyan pikunachu sagrata parlanku noqanchismanta sagrata parlanku evangeliomanta sagrata parlanku tata Diosmanta Bibliamanta paykunatapis sut'inchanapaq yacharichinapaq Diospaq palabranta humildadwan tukuy millarikuspa ima chaypaq wakichikuna kasqa chaymanta Pabloqa nishan wakichikuychis sumaq pastor sumaq obrero sumaq creyenteqa enteramente preparado nin sumaq wakichisqa allinta presentanapaq Diospaq palabranta ama pantaykunapaq ari a veces nin hermanitos ninchis atin mana atin predicarishanku callispi imapis pero pantaykushanku ari a veces hermanos ni mana agredentachu sino ma wakichikunkuchu ma yachankuchu entonces runaqa criticashanku ari hina parlashan pero sumaq wakichisqa preparado kaqtinchisqa mana nipi contrataren kankuchu si hataren kanku chaypis chaykunaqa sagramantaña kanku sagra ñawiywan hawanchis chaykunani hermanotis ni preparakuna tiyan wakichikuna tiyan sumaqta Diospaq palabranta aparishaqta presentarinapaq allinta ch'uancharinapaq Diospaq palabranta wakirichikuna kashan entonces kunan punchay parlarikunchis Diospaq palabrampi wakichikunamanta hinamanta uqkunata kallpachanapaq Dios bendicichun kay punchaypi hinataq noqawanqa hermanos ni qhipan domingo kamallañachari kanqa amén hermanos